Rijeka, ovdje na Grobniku i na Peluci, 39 godina ste uz motocikliste, 12 godina direktor trke. Očigledno je da je došlo do pogreške vozača koji je napravio cijeli košmar. To je točno. Mi smo promatrali sa tornja šta se događa start, a imali smo prilike to analizirati sa našim sucima na prvom zavoju gdje se nesreća dogodila, ali početak te nesreće je bio na samom startu. Da, dogodilo se to da je iz petog reda Englez Nigel Bosworth, mi smo sada recimo ovdje u trećem redu, naša kamera je u prvom redu, a on je dakle još nekih 10 metara iza nas, sa 20 metara udaljenosti krenuo iz petog reda, došao do prve pozicije, očigledno na crveno svjetlo. Ne, to se događalo, on se pokušao, to mi zovemo probijati iz petog reda među prvi i to je pokušao najprije na lijevu stranu i probio se 2 reda napred, htijući i dalje, videći da na tu stranu ne može nastala već kompresija vozača, pošto se približavali prvome zavoju, onda je pokušao na desnu stranu. S tim manevrom, prelaskom na desnu stranu, a da obiđe ostale, nije vidio slamu i lupio je balu slame. Pao je sa motora, motor je na sredini ceste se upalio i kao goruća bakla letio do kraja piste i onda udario u drugu slamu i zapalio slamu. Svi oni koji su bili sad na lijevoj strani, oni su počeli preko toga sada padati i tu je nastao Darmar. Jedan od tih koji je padao je i naš vozač Srdoć koji je ovdje kod nas. Evo da čujemo Dražena Srdoća, Matuljca, čovjeka odavde koji itekako dobro poznaje stazu u kojoj se nalazio još nekoliko redova iza onog koji je izazvao incident. Kako ste vi doživjeli tih nekoliko sekundi? Pa start je inače napet u svim klasama jer se svi bore da se probiju što brže, da ulove što bolju poziciju. Krenuli smo svi, došli smo do zavoja broj 1 na ulazak. Dođe se dosta brzo sa svojih 160 km na sat, neko je pao, vidjeli smo košmar. Moja grupa vozača skrenula je na travu koja je bila s naše lijeve strane. Ali ova grupa, ovaj vozač, taj Bosworth, Englez Bosworth, koji je pao, pokupio je kompletnu grupu i svi vozači koji su popadali na tom mjestu nisu odskliznuli u zavoj broj 2, nego su izletili u zavoj broj 1. U tom momentu ja sam uletio u vatru, oko mene je bila vatra i dim, prašina, nije se ništa vidjelo. U jednom momentu vidim motor ispod mene, bacilo me u zrak, pao sam. Zaustavio sam se svojih 20-30 metara dalje, vidim meni gori motor, srećom ugasio se, oko mene sve razbacano, sve gori. Šta da vam kažem? U tim situacijama su vrlo opasne ako pokušate pobjeći, jer se može dogoditi da vas udari nailazeći motocikl. A bježati se mahinalno mora. Da, pa situacija je već kad smo bili na podu bila prilično staložena, ostalo je još, gorilo je. Grupa se zaustavila, neki su stali s lijeve strane, neki s desne strane. Teško je u tim trenucima jer to je 1 sekunda koja odlučuje. U principu čovjek ne odlučuje u tim sekundama, nego jednostavno automatski mozak koordinira kamo ćete, šta ćete. Doktor Zima, da ne bi bilo nekakvih dilema, te bale slame moraju biti ovdje jer označavaju kraj staze, ali i razgraničuju stazu od izlaska iz boksa. Da, gledajte, te slame se postavljaju baš radi sigurnosti vozača, da oni koji dolaze na intervenciju u toku trke u boksove kod svojih mehaničara ne bi izletili direktno u grupu koja je na stazi. Postoji semafor koji im dozvoljava izlaz, a slama ih upozorava i onemogućuje da brzo izlete u tu grupu i praktički to je jedna dva lijevka u jedan lijeva. Dva lijevka treba se sliti i iza toga je odmah čak i zavoj. Mogu reći samo to da ova trka drugi put održavamo za Europsko prvenstvo, a za 3 tjedna će biti 40. put u internacionalnim razmjerima, da cijeli žiri su izjavili koga god smo vozili po pisti da je pista izvanredno lijepa, odlična i da je organizacija dobra, da su iznenađeni da možda drugi iz ovakve vremenske prilike bi možda trku sasvim odgodili. Čestitali smo da smo ipak trku izvukli praktički u postotku istim brojem